ibandla likaJesu laqalwa nguyena walenza laba linye ngezwi nangamanzi wehlela ukulifuna walenza laba ngcwele walihlenga ngegazi wafa ngenxa yalo inkosi isekulo nalapha emhlabeni abehlukene nalo abaseparadise bathokozile njalo sisize Nkosi uJesu sifinyelele kulo sihlanganiswe na. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu sikhamba khona esontweni iCathedral yase All Saints lesembabane eveni laseSwatini. Siyabonga lithuba bathandzekayo lokuthi singavela embikwenu sinethulele lenkonzo yanamuhla namhla ke tinge-27 kuyo inyanga yenhlaba inkonzo lethu namhla ke sidabe sinaye bawethu Dean babe Advent Nhlanhla Dlamini kanye nami ke umfundisi Sigudla natsatse wethu ke Lilian Lutabe asithabulela lena nkonzo. Namhla ke bazalwane lisonto lesihlanu emva kwa Pentecost le kukhalenda yethu lenzala bese yasipita ethi isonto lelishumi nakutsatfu leminyaka. Tifundo tethu ke incwadzini yetifundo titholakala ekhasini le-45 bese ekhasini bese encwadzini yetinkonzo ku-prayer book titholakala ekhasini le-262 page 49 ku-lectionary page 262 ku-prayer book. Njoba sathi ke bazalwane ukuthi kuleti nsuku tinkonzo tinisiwe ukuthi tibe diningi emasontweni siyethemba vele ukuthi labo labayithanda kumele inkonzo yeSiswati batawukhona kuyihogela khona la kuye babona kudze nasetingcingweni nato tonke ke tindzawo la kutholakala khona i-internet lala sitifaka khona leti tinkonzo. Tifundo tanamhla ke bazalwane sekuqala sifundo sitholakala kuSamuel wesibili sahluko sekuqala livesi lekuqala bese balivesi leshumi nesikhombisa kuya evesini le-27 lihubo lanamuhla lihubo lelikhulu ne-30. Sifundo sesibili sitholakala encwadzini leya ebandleni laseKorinte incwadzi yesibili ke bazalwane isahluko sesiphohlongo siqala ukufunda isahlukaneni sesikhombisa siyawugcina isahlukaneni se-15 bese livangeli litholakala ngekulandzisa kwaMarko sahluko sesihlanu Marko londwele sahluko sesihlanu siqala ukufunda lesahlukaneni se-21 siyawugcina ekugcineni kwaleso sahluko evesini le-43. Ingoma ke liyadlulela livangeli ingoma yesikhombisa ingoma yensinziso. Siyabonga kakhulu bazalwane siyethemba ukuthi litawuthokoza kanye nathi. Lelivi liqiniso lelithi Kristu Jesu weda emhlabeni utawufela doni. Ngawo-ke asivume izono tethu simisele ngalokuqinisekile kugcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngothando nangekuthula nawo bonke abantu. Sizithe Nkulunkulu Somandla Baba wethu wasezulwini siyakuthokoza siyabonga ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngokukhabangana nokukhulumana nokwenda nangakwendle kufanele siwele enqayaqotsana yakho Kristu Nkosi yethu senzelele konke esikwenzile senze sikhonde lehamba lokusha kudele igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu Somandla lothathelela konke lapho kuphendvanga iqiniso akasihawukele asithethelele izono tethu
asikhulule kudo, asimise, asiqinise ekulungeni konke, asigcine ekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu eyinkosi yethu. Amen. Sisho kanye kanye umthandazo wanamuhla. Kanye siyathandaza uNkulunkulu wokufana nokuphila siyawusakho asiphele sitsithe umsa wakho nokulisakho kude kuthi sesiphelelisiwe siphile impilo yokuvuka naye Jesu Kristu Nkosi yethu lophila akuse nawe nomalondole uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Ngibingelela abathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Asithandaze. Baba wethu longcwele siyabonga ngelivi lakho Nkosi. Livi losicondzisa ngalo, livi losakha ngalo, livi losiyala ngalo, livi losikhulisa ngalo, livi Baba wethu longcwele losibusisa ngalo, livi Baba wethu lomuhle losipha amandla ngalo. Nanamhla Nkosi, livi lakho lelena imisebenzi leminingi lengaka empilweni tethu aliqhubeke lisebenze ngekhathi kithi Baba wethu longcwele kude ukuthi sithe ukukhula kuwe, kude ukuthi Nkosi sithe ukufanana noKristu nanawe simakathe uthokode ngathi. Siyakhuleka Baba wethu longcwele ukuthi yena Nkosi emavi emlomo wami nako ukusidla kwakhe inhliziyo tethu kweleke kuwe wena Jehova twala lemakathe ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Singahlala phasi. Siyabonga kakhulu bezalwane ukuthola leli thuba lokuthi besingaphindze sitewuba sembi kwenu siniphe uhlatiwa wako livi lenkosi namhlanje kulisonto lesihlanu emva kwaPentecost pheze futhi kulisonto leshumi nantathu leminyaka. Sihloko bezalwane sayo ishumayeli yethu namhla isithi ke kwendlula etivunguvungwini kude sitewusebentela uNkulunkulu ngekutimisela. Kwendlula etivunguvungwini kude sitewusebentela uNkulunkulu ngekutimisela. Sikhumbutane ke bazalwane tifundo tethu tanamuhla. Sekuqala Samuel wesibili isahluko sekuqala livesi lekuqala neqhubeke evesini leshumi nesikhombisa ke evesini le27 likubo lanamuhla likubo lelikhulu ne-30 bese sifundo sesibili baseKorinte besibili isahluko sesiphohlongo siqala esahlukaneni sesikhombisa siyawugcina esahlukaneni se15. Livangeli ngekulandzisa kwamakholongcwele sahluko sesihlanu siqala evesini noma esahlukaneni se21 siyawugcina esahlukaneni se43. Evikini eliphelile ke bazalwane sitawukhumbula ukuthi sikhulume indzaba yetivunguvungu, sikhuluma indzaba yaJesu Kristu asezivunguvungwini nabafundi bakhe. Saveta indzaba yokuthi sinamaKristu siyendlula etivunguvungwini letehlukene neyokuthi ke bazalwane siyawathola emandla kusiphakathe ekokuthi sibhekane nato leto tivunguvungu. Siseseleyo ndzaba sifundzile kubo bafundi baKristu ukuthi sivunguvungu nasibhekene naso kufanele ukuthi sente njani kude ukuthi sike ukona ukuthi sicondzane naso sikhone nokuthi sisehlule ukuthi noma ngabe sisibona siphakama kangakanani kodwa singabi nekwesaba. Sikhunjutiwe bazalwane ukuthi kuba ngamaKristu akuseni ukuthi singahlangabetani letivunguvungu kodwa empeleni lokuba amaKristu kwenta ukuthi letivunguvungu tethu tibe tinkulu kakhulu kunaleti abantu labangasiwo emaKristu ngoba siyathi ukuthi live limelene nathi bazalwane. Njengoba sibona ke bazalwane kuhusha tivunguvungu letiningi letehlukahlukene siyabona bazalwane ukuthi tikhona tivunguvungu tepolitiki, tikhona tivunguvungu temnotho, kuphindze kube tivunguvungu tona letinestandingo takozampono lesitijwayele. Umthandazo wami ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu asiphe emandla ukuthi tonke letivunguvungu lesibonako naletetekako sikhone ukuthi simelane nato, sikhone ukuthi sinqobe, siphumelele, siphakamise uNkulunkulu. Namhla ke bazalwane sisaqhuba umqondo wethu lesikhuluma ngawo ukuthi emva kwaPentecost sibe sesingena emasontweni amaningi
kokuthi siyakhula emqondweni wokuthi sinakekela indalo emqondweni wokusikhumbuza ngebuqoka bendalo sithi namhlanje sisaqhubeka sihamba ngendlela naKristu sasingibona sesingesheya kwelwandle njengoba sifundzile nje evangelini lanamuhla ukuthi sesinesheya kwelwandle sesendlulile etivunguvungwini ngokuthi ke nasesendlulile etivunguvungwini kufanele siphakamise ubufakazi ngaNkulunkulu siphakamise ubufakazi lokutawuphakamisa uNkulunkulu kubonakale emandla akhe masibuka ke bazalwane eTestamenteni lelidzana nemasifundo sethu sekuqala sibona indzaba yaDavide le evikini eliphelile sikhulume ukuthi Davide ababhekene nesivunguvungu leseGoliath namuhla sifunza ukuthi waqhubeka emva kwasaqonqoba eGoliath wabhekana naletinye itivunguvungu sesifika namuhla lalapho afike khona esivunguvungwini sekuvikela impilo yakhe Sawula amtingela kuze kufika esigabeni lapho sesifunza khona namuhla sitshela ukuthi emva kwalokho wabe sewuyafa Sawula kwaphindze kwafana Jonathan abekwamngani waDavide lomkhulu njengoba asixoxela Davide ukuthi yena uyamangala ukuthi bese bathandzana kangakanani bana Jonathan siyabona ke ukuthi kwendlule Davide kuleso sivunguvungu lesehlukile mhlawumbe kulesivunguvungu bekendlule kiso saGoliath kodwa lesitholako ukuthi letivunguvungu bazalwane lesibonako adipheli njengoba wendlula lesinye wavela lesinye senza kwaphindze kwavela lesinye sokuphindze namhla usixoxe iBhayibheli lisixoxela ngalesinye sivunguvungu ledzingeka ukuthi endlule kiso Davide siyabona ke bazalwane ngokuthi evikini leliphelile Davide wakhona njani ukusinqoba lesivunguvungu lesaseGoliath kodwa sisiva ke namuhla soveta indzaba yefakazi ngaNkulunkulu nangemusa waNkulunkulu losetiwe impilo yakhe ukuthi mulomusa naloluthando lwaNkulunkulu lolumenda ukuthi akhona ngokuthi amelane netivunguvungu kwehlukana kwakhe uyasivetela Davide ngokuthi yena ulindzele uNkulunkulu yena ubeke ithemba lakhe uNkulunkulu naIsrael uyasho kuleli hubo lesifundzile namhla uyasho Davide ukuthi uIsrael akathola ithemba lakhe akathola ukuphila kwakhe uNkulunkulu siyathi ke bazalwane ukuthi lokwenda umehluko emkhathini kwalesivunguvungu lesasibhekise Davide naSawula lesamele Davide ngokuthi akhole enqoba noma kuthi yena abebeke uNkulunkulu ngetulu kwakho konke ethembe uNkulunkulu kungakho egcineni kwakho konke kwagcina kuphumelele yena wasala Sawula nathi bazalwane nasawufuna kumelana netivunguvungu sitinqobe siyadzinga ukuthi siphakamise uNkulunkulu sibambe uNkulunkulu kudethi sitobe senathi silingisa Davide siba nefakazi ngemandla kaNkulunkulu nekuthi uNkulunkulu sekhulile etivunguvungwini lesibhekene nato sisahamba empilweni siyadzinga ukuthi sisekelo sethu sigcine sisibe kuNkulunkulu sitewukhona ukuthi simelane netivunguvungu leni ngoba nasithi siyaqhubeka siyafunza bazalwane sifika esifundweni sethu sesibili sanamuhla lesibhalelwe ibandla laseKorinte laba sitshela khona ukuthi uNkulunkulu ubeka inseya kimi nakuwe ngokuthi sekasisitile wasendlulisa etivunguvungwini ngekwehlukana kwato siyadzinga ukuthi sibe bantu labatawube sebatinikela kuye uNkulunkulu emsebentini wakhe sikhombise ukuthi nathi siyamthanda usinika uNkulunkulu inseya ukuthi kuko konke lesikwentako sikwentele uNkulunkulu asifune kukwenta sithokotile sifune kukwenta ngekhaphukhaphu sifune kukwenta ngemandla sikhombise ukhulu bakhe nemandla akhe libandla benamhla bazalwane lisenkingeni ngokuthi sebancane labatholakalabo bafuna kuba nekhaphukhaphu yemsebenzi waNkulunkulu njalo bakubitwa ukuthi hawo buyani bazalwane sinemhlangano sendanako silibandla bayabalwa esandleni babambalwa hawo buyani phela bazalwane joyinani ihlabele ikhwaya nakhona bayabalwa bambalwa buyani phela kuma ke joyine nibe kanye bayabalwa bambalwa bazalwane kuletinsuku bazalwane abakhona ukudimisela batiqinisele etithweni tasipakathe banqono tahlala lapha babuke ukuthi abende labetako kanti bazalwane sibidelwe sonke ukuthi kufanele ukuthi sibe semsebentini waNkulunkulu ngekudimisela lokubuhlungu abazalwane ukuthi abanye bayativeta ngesikhathi basadzinga lusito bavele bathi bangathola lusito bese bayakhwesha ukuthi nasenzeni
kudinga ukuthi uyani phela sibambisane, hayi ndiboneleni bonani, kodwa mzukwana phinde futhi adzinga lusito kanjani uyavela kusinteni bazalwane ngidzinga lusito, hawu bazalwane vele sekude lo mnye ngithembile ngini kuphela. Bayehluleka bazalwane ukuqonza kokuthi njengoba nabo balidzinga libandla, nelibandla nabo liyabadzinga ngoba ngabo kanye nalabenda kokuthi umsebenzi welibandla ukhone kokuthi kwendeke. Manje uma ngabe bangasadingeki, uma ngabe bangasedi, litawuqhubeka kanjani libandla bazalwane? Libandla likhona ukuthi lele umsebenzi ngoba thina sila ikhathi kilo siyadinikela, sinikele ngalesinabo, sinikele ngaleqobo lwethu ngokuthi sifune kwenda nomsebenzi welibandla. Lokubuhlunga ukuthi labanye bavela bona bafune nje kunikeza ikhundla letikhulu, nako lokufika nje emicondweni yabo bafune letikhundla letikhulu, kodwa nasethi akusetshenge bese bayaphesha. Bafuna nje bona ukuthi banikwe ikhundla, bahlale babuke, bakhombe ngemuno bende kokathi uNkulunkulu ufuna ukuthi bazalwane asisebenzeni sonke, ngoba ngalesikhathi sesihleli la etikhundleni sesingasafuni ukusebenza, sesiqala ukudela, sesiqala ukubona lokho, sigcine sesiwisa kwalona lelisonto, siwisa lona lelibandla, sesiliduvunga, sesilidunga singasalendi ngokuthi lihambe nemigomo nangetindlela taNkulunkulu, ngoba sipheke ukubona lokho nalokho, sipheke kunaka emaphutha lapha nalapha, siyekele ngokuthi silekelelane ngokuthi siphakame, siphakamise libandla, siphakamisane futhi thine sibazalwane. Lokho bebazalwane kubese kwenda libandla ngokuthi libe yindzawo bantu labangasaboni ukuthi ngindawo ya ebandleni ngiyokwendana, ngoba laba labakhona khona nalabo phakathi kokuthi bateyokwendana. Gcine bazalwane sikhathale mabandla ethu sesiwagudule asabadingo kwakha imali, bantu nje basebenzise ibandla kwakhela imali, akhohle ukuthi le mali ayisiyo yakhe, imali yaNkulunkulu yokuthi into yokwenda umsebenzi waNkulunkulu wonke, hayi nje kunye kuphela kodwa umsebenzi wonke waNkulunkulu. Ngoba silibandla sibite bazalwane ngokuthi sitewusebenta, sitewukhonda uNkulunkulu ngako konke lesikwendayo. Ngakho siyabonga ke Pawula eKorinte bazalwane uyakhala kulabazalwane, uyabagcizelela, uyabanikeza insaya ukuthi bazalwane anibonakale nisebenza la nikhona khona, ngoba lokhu kuyabufakazi benu ngokuthi uNkulunkulu unedlulisile etivunguvungwini wanipha emandla ekunqoba. Ngakho nani buyisani nikhombise ngokuthi nibe khona libandla lingasokoli kanti nikhona nibazalwane. Emva kelini bazalwane sifunza ngendaba yokuthi Jesu emva kokwaseledlulileke esivunguvungwini bazalwane bakhe nebafundi bakhe sewukwelela ngesheya, asawelele ngesheya Jesu bazalwane akafikanga ngesheya athi hayi sedlulile esivunguvungwini asihlaleni sibuke sithokode simemetele uthi siva ukuthi wathi Jesu ekwelela ngesheya kwabe kukhamba indvodza leJayiru ikhala ithi hey maye kunenkinga ekhaya kami ngidzinga ukuthi ute ngisita ngigulelwa umphako. Akazange Jesu athi hey asawume babe mina ngisaphuma esivunguvungwini la ngisakhuluma indaba yesu, wathi Jesu umsebenzi waNkulunkulu umele wasuka wahamba nayo lendvodza washona ekhaya lalapho ayakhona ukuthi atawufike akhona ukuthi athandazele umntwana lendvodza ngokuthi iphile. Siyatshelwa ke bazalwane ukuthi nalapho asesendleleni ahamba Jesu aya ekhaya kaJayiru, lemisebenzi yaqhubeka yavuka, ngoba bazalwane vele umsebenzi wethu silibandla omningi kakhulu. Kungakho sifanele ukuthi sonke sibuye sisebenze sibambisane, singashiyeli umunye umuntu ukuthi akusebenze wena wedwa, sihlale phansi thine sidzinga ukuthi sonke sithathe amapiki namafosholo netihesha sibambisane ekulungiseni nasekutholeni libandla lethu lize libe lokungiko uNkulunkulu nakufunako. Sitshela ukuthi Jesu asaya ekhaya kaJayiru wahlangana nemake lebese aneminyaka lelishumi nambili asinekugula kwekopha le akazange Jesu Kristu athi asawume ngake mina ngisayobona Jayiru, kodwa wathi nawe sewuphilisiwe, waphiliswa lumake ngaleso sikhathi. Umuntu ovelako ke bazalwane nguNamu ngokuthi silibandla sikhona kangakanani ukuthinza impilo tebantu labahluphekako nebantu labahlushwako, siyakhona yini silibandla kufinyelela kibo, noma esikhundleni sekwenda lokho siguquka nathi sibe ingcenye yalabo labahluphako baphindze bahluphekise labanye abantu, sibulale ukuphila kwabo, sibulale lithemba labo kuNkulunkulu. Uma utibuka nje ungumzalwane la ukhona khona ungasho yini ngokuthi
ngiyathokoza ngendlela lenimsebenzela ngayo uNkulunkulu, ngiyathokoza ngendlela lengidlelana nabo nalabanye abantu nalabanye abazalwane, ngoba ngiyakhona ukuthi nilethe uNkulunkulu empilweni yawo, noma abantu babese babalekela uNkulunkulu ngenxa yakho nangenxa yakho. Sibikele bazalwane ukuthi kufakaze lokukhona umsebenzi leswendawo kube lolo donsa abantu ukuthi bete kuNkulunkulu. Kude kokuthi abazalwane sitawukhona ngokuthi sibe ngamaKristu nakhona ukuthi aguqule impilo yabantu ngendlela lengiyo, sibe ngamaKristu futhi la tawuba neliphuma lelimnanzelwa landzelako nemsebenzi lomuhle waNkulunkulu. Siyadzinga ukuthi sibe nekukholwa lokujayiru labanako asaya kuJesu wabeka eceleni kokuthi yena ungumphathi wamasinagogi kwathi nyalo kudzingeka kuphila kutholakala kuKristu. Ngoba ndipo letinye tiyayifike tisivimbe ngokuthi singafinyeleli uNkulunkulu, kodwa sidzinga ukuthi sibe nekukholwa ukuthi sethembe ukuthi seNkulunkulu kuphela longasisita. Nalomake bazalwane siyatshela ukuthi kwaba nekukholwa naye sekathi ke sekedlulweni konke ngiphelele konke, kodwa ngisengamthanda ngisengamedanga ngoJesu namuhla ngiyakuJesu ngiyawetama yena, lithemba lami lonke sengilibeke kuye. Siyabinda bazalwane ukuthi nathi sibe naloko kukholwa lokho kokuthi sathi ukuthi lithemba lethu lonke lihlele kusumakathe lihlele kuJesu, khona sitawukhona ukuthi letivumvulo esibhekana nazo sikwathi ukuthi sitinqobe, sikwathi ukuthi sihambe siye eBhili sithokoza sithi noma ngabe kudala tinjani kodwa ngoba sihamba naNkulunkulu sitawuphumelela. Sitawukhona abazalwane ngokuthi sibe nekuthokoza, sitawukhona abazalwane ngokuthi sithithe impilo yabantu singesabi, siqhubeke siye eBhili. Bathi noma abantu bakhuluma emavi ekuhlaba, bakhuluma emavi ekuhleka, bakhuluma emavi ekululata, sime sicine ngoba simandi loNkulunkulu lesimethembayo. Sithi abazalwane lesi sikhathi sekukhula asifuneni kuba abazalwane labanebufakazi bemandla kaNkulunkulu, ubufakazi bebuhle baNkulunkulu emhlabeni, ngokuthi uNkulunkulu uhlangabezane nezidingo zethu, ngokuthi uNkulunkulu usibusisile, ngokuthi uNkulunkulu usithathelele izidingo zethu, ngokuthi uNkulunkulu usiphakamisile wase uyasakha siba kuloko lesingiko lafuneka ukuthi sibe ngiko khona. Asingabi nje bazalwane labanyengangengako, bazalwane labangayadi indzaba yabo, asibe bazalwane labatiko ngokuthi sibidelwe ini siphume sihambe sikwende lokho, ngoba uNkulunkulu bazalwane usiphila wasinikeza amakhono, usiphila wasipha tipho, wasipha futhi netipho ema-resources lakhona empilweni yethu. Asifuneni kumkhona simsebentele uNkulunkulu ngako, ngoba nguloko lakulethele kona uNkulunkulu empilweni yethu, hayi ukuthi sitawubhodla nje sijabulele ukuthi kukhona. Asikhoneni ngako kudethi yena atowuthatha aphindze akwenzise lokho lesasinikele kona. Asingathi nje sitawuhlala sibukele bafundisi bendawo umsebenzi, noma sibukele bogosa bonke bendawo umsebenzi, noma sibukele labo labakhethiwe. Kufanele sonke bazalwane sibambisane singene lenzima siwende lo msebenzi kaNkulunkulu. Uma senza kanjalo siyawuletha ubufakazi lokubonakalako nalokuphakeme ngemandla kaNkulunkulu, yena losedlulisa etivumvumweni kude kokuthi sibe nebufakazi bokuthi uyaphila, unemandla, uyaphilisa futhi egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sithandaze sisangena emthandazweni wethu lamhla sikhumbula lababuthakathaka lesingeke sibabedinge emabito labahlaselwe ukugula lokuthi inhlobonhlobo netihlobo tethu tase-Iowa, eBricken nase-Highfield. uNkulunkulu wethu lelu sito lwethu luvela kuye, usihlanganise emindenini yebandla lakho lelingcwele, wena ukuthi Kristu abe sisekelo nesiphephelo sethu ekuhlaselweni ngito tonke titha. Sigcine ekukholweni kude kufike isikhathi lapho usithatha kulo mhlaba usisa ekuphileni kwaphakathe. Nkosi ngemsa wakho yiva uthandaza kwethu. Babelongcwele
kutsi ngenxa yetfu yena lowatsi ngenxa yetfu wakhetsa umbofu kute ebumbofini bakhe sitfole kuceba. Sibe tinhlitiyo letephanako kute kutsi ekucebeni kwetfu sihlangabetane netidzingo talabanye bazalwane. Yena kushumayela kwetinceku takho kwendelwe lubito lwabo nguKristu ungabi ngokufuna kuceba emhlabeni. Yena labo labaphiwe udlondlobala ekukholweni, elwatini, ekukhulumeni nakuto tonke tipho telivi laNkulunkulu baphonse esivivaneni semsebenti wekushumayela livangeli. Chubeka uhlangabetane netidzingo telibandla lakho, Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi lenemusa, sihawusakhe asivumeli kutsi bantwana bakho bahlukunyetwe beve buhlungu, kepha umsa wakho musha njalo ekuseni. Yenda luthando lwakho lwanze etikwawo onke emakhaya emaKristu. Kucula abatali babe nemusa kubantwana, wende bantwana bahloniphe batsandze batali nabomnakabo. Yenda labancane bafunze kutitsiba nekuticondzisa nekutsi bakwetsembe wena. Yenda batali bangesabisi bantwana kepha ngekwesaba nekulalela wena babe sibonelo lesiniso kubantwana babo. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu Somandla, yiba nalabo labasemagunyeni netikunda ubende bakhone kuletsa kuthula nekuconza eveni lakithi. Ababe bantu labasheshako kulalela bekude kugadla. Yiva imithandazo yethu lesiyentela bonke labasetikundleni eveni nasemimangweni emabuthweni lahlomile kulalwela umbusave longiwo na kubaholi betisebenti. Yanzisa umoya wekutitfoba welutsandvo lwenhlonipho bunye kanye nekubambisana kubo bonke bantfu balelive nemhlaba wonke. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Oh Nkosi, awusixoshanga sicelo lesentiwa ngesibinzi sajayelo noma ukholwa lokuthobekile kwemfati kwemopho. Siyacela ukuthi uve kukhala kwethu, sikhulekela labadzingile. Xosha konke kwesaba lesinako, usiphe kukholwa ngemivimbo yaKristu, siphe kuphila nemandla kubo bonke labagulako nalabasetinhlungwini. Sikhumbula ikakhulu Nomphilo Dlamini lodzinga emaphaphu lamasha kanye nabo bonke labasebandleni lasebaphathekile nalabo eveni labangenwe ligciwane lamahazane nalababhekene nesifo semdlavuza. Babe kuthuthuteka nesiciniseko sentsando lwakho nemandla akho ekuphilisa kuko konke. Nika intuthuto kulabo labalelako ngelwati lokutsi Kristu ukunqobile kufa, ngabo bonke labafa bakuye balele balenzele ilanga lekuvuka. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Babelo sezulwini, indodana yakho yasebenzisa emandla ayo ebuNkulunkulu isengumuntu lapha emhlabeni kusinzisa yelaphe. Siyabonga ukuthi uyaqhubeka usebenzisa lawo mandla akhe ebuNkulunkulini angumuntu lokhona kanye nathi etinkonzweni temasakramente langcwele, ikakhulu esidlweni esingcwele, kuletha kithi insinziso nekuphila ngekukholwa. Siphe
bekuthi sifune ngekutimisela umuthi wekuphila lophakathe lotholakala khona esindlweni senkosi sikholwe semukele tenthembiso takhe taphakathe. Nkosi ngemsa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Nkosi uyatati tidzingo nemikhuleko yethu singakaceli tsine sikhombisa ukholwa kwethu ngekucela kuwe emthandazweni. Hlangabetana nale mithandazo yethu nangekuhlakanipha kwakho lokumangalisako uhlangabetane nako konke le bewufise sikucele kuwe. Nkosi siyacela sithandaza egameni laJesu Kristu indodana yakho lo inkosi yethu lophila kusakanye nana moya engcwele uNkulunkulu